Jawab tusa kajamdaman nama kaitinana sudebat. Sakatutsua kajamdaman naurita supuina kainua cemas imazai tua Roma a suratan. Imazai tua sangasana kayan imazai tua aro akaran pacutapro katuri makaran. Roma su 1章8节到15节。sangasan achua pataratimu na mapolat.Marawakan tuaku cemas apakate Yesus Kristo. Ayatua apataranu saruan tua cemas sepuling-ling tanga ikatsawan. Au ku kina siwarung kisan saskolan tua cemas. Temau cikir tua na penakarwarewa akai. Tua patara ala keni maju. Au kemelang cemas dan wakan nuku pina ene sakamaya no inulinuliaken na parau au toki no ngita no warung nga no cemas ola kena makaya sematanumun ayaya kena ki au ayatwa aku sinika salinga rawa tu ki epu tanumun ola ku no aruti tua pakatwa wawa ka mangwaan tuanu si pupi suran ayaken. Aku warung no itanumu nangaken. Azuanu saruan katuaku saruan toa cemas mama mau. Ki mavana ta si para papupicu-picul. La vecek na salinga kenangata tu kemelang mung tua patara aicu. Ula kena sema sinja amaro ki inumananga I tanumu nuta. Paroku kini inumanan I tu zuma nu malianu caw-cawan. Ayayaken mavana ku siniki puwaru-waru nga kindialiawa nga tua sema tanumu. Lakwa pate tucu na maatsengaken sakamaya.Kumali hiras caw-caw seka wili-wili la caw-caw papu uru-uruan nganguru-nguruan izwa sakamaya aku capi maro pukyam mga ken daya maju manasika na salingaken tu temau cikir ngata tanumun Roma uta tua na penakarwarewa kai aicu kai nua cemas. Satu cua sinana purua kai imazai tua tapuru katu tiroa karan. La betuk na salinga kena ngata tu kemelang mung tua patara aicu. Ula kena seman sinja maro ki inuman nga itanumung uta. Paroku kini inumanan I tuzuma nu madian nu caw-cawan. Ayayaken mavana ku siniki puwaru-waru nga kindialiawa nga tua sematanumum. Lakwa pate tucu na maatsengaken na sakamaya aicu kai nua cemas. Satu cua kajamdaman sini pupatarwan令人归主主耶稣降生的日子即将来临，我们如何利用这温馨的圣诞节领人来到主面前呢？教会除了举办圣诞节活动，安排多元的节目吸引人来教会，也可以走入社区，实际关怀人。我们不仅要在圣诞节起为主传福音，更要在日常生活中为主的福音做见证。保罗多次自称使徒，更在加拉太书1章15节说：由于上帝的恩典，在我出生以前，他已经拣选了我，召我来侍奉他。保罗的使命感会这么强烈，是因为他在大马士革的途中经历到复活的基督向他显现，使他从破坏信徒的人变成传福音的勇者。为此，保罗在哥林多前书9章16节说：我没有理由为着传福音而夸口，
我不过是奉命去传的，我不传福音就有祸了。这让我想到当年团契老师传福音的热忱，也期待我们重新审视自己对传福音的使命。现在都做个zaman asin palarai 领人归主。Kemacu tua ini nengka kemelang marka su kinilangan na marka su dava marka su adi su ari tayau pakelang tu izwa avalalu ta kama cema tayau ati Yesu Kristo. Pasamarvo tua nama penakar baruba kai no ta kama cemas nuna matazwa manore matilu rui mapaseling markata semekel-mekel ayakana pasamarau paubicur dan ukina mapolat satu suasini pakinum 再次阅读保罗的生命故事，从使基督徒的热心与使命。Sinaya tu saka teman-teman aurutaki galuina kinnem latina nagamalu akinnem ayakana pasamarau kainuri。亲爱的主，谢谢你透过今天的经文，让我再次明白圣诞的意义。也求圣灵帮助我更愿意传福音，让上帝国临到，使世界因着主的爱充满和平与喜乐。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali tu chua ka teman-teman na makaitina na misala-sala nga sumupu kailaray tua manasini padada kata no tiaka macemas la tiavay ka pasamaraw tua mana na panakarwarwa kai no tiaka macemas auri matulu auri turuwa marka sadinga kisang alak tua kata kama cemas turuwa rui masang sinja tiayau tiaki palikuja wapatsun akin aki masan liawanga aki kilelio ki turuvonga ata tinia kapasakiokai amarka tiabetik makaya kemelang tuamana izwa ta kama cemas amana kaulidan akatia pesuran avalualut no yatina kinum matu seke denanakin tua ata tinia kan tua marka ini nangka kemelang tua ta kama cemas lata pakirimu satia pasamaravi orina makiana mapaselin tia maju tua kini kacawan ayakana papupicuritan tina mabulat sakamali mali parmakanu ijo ini kana madungwa kusinupuan lamuna pazakatanga sanu kilarwa ya mumala sumupu ayakana papupicuritan tina mabulat saka jawai latina na suliva tu satia kana davam taja pingan